Hi guys, welcome to yet another recap. Season 3 youngins, low episode 17. Yes, 17. So ubuhle since esisuspended principally usiyaqoqa into zakhe and akayi kubazali bakhe. Bayamfonela bazama ukumthola uyabaziba yena la yakhona uthi uya erumini likakabela uthi nje uyofocusa kumuntu wakhe yabona nje futhi lento ukuthi a-explain izomnikeza isikhathi sokuthi nje abuild a relationship yakhe nokabela ambuzo ukuthi manje wena usufuna ukuba i-housewife man athi no ukuba i-housewife kodwa nje ngizobona ukuthi ngenzani ngempilo yami ziningi nje izinto engingazenza ngaphandle nje kwalesikole lesi benotumelo bawaredi ngobuhle bafolele i-Big 5 bakhuluma ngayo ukuthi nje yabona uxoshelwa nje indaba yokuthi urefusile ukuthi akhulumule necklace athi utumelo bangakanani nje bona kade beligokile ama necklace kodwa ubakhulumisile uDeclerk azange abaxoshe esikoleni lapho Mahlatsi uthi nje Moshan kwenze big deal ngalento le uprincipal wenzile ama-rules amasha kumele alandelwe ubuhle kalandelanga ama-rules so uzofesa ama-consequences abashiye kanjalo so uma sebefika eklasini bazama ukuthi bayokhuluma nawe athi ayike okwamanje angeke ngikwazi ukukhuluma nani siseklasini sikhuluma sesingaphandle athi Tumela hayibo awusikhulume hawu uyabona ukuthi uphela akafiki angeneke uphela athi nje yazi nje ngimangale ngifice ngingenela eklasini nihleli phansi nithuli nabafundi abalindele ukufunda then ababuze malana nephawulo ibaboli hayi ke aphakamise lo owaqala Tshepo kumele understand phela ukuthi sonke phela akusona amazulu angeke sikwazi ukuzazi lezi zinto and then ke mase sebuza umbuzo aphakamiseke Mahlatsi kuyena ke hayaphendula onke ama-answer awaphendula aqeqeleze eklasini abe seshilo principal awu good Mahlatsi good nonke kumele nibukele Mahlatsi kumele niphathe kanje umfundi nje ufuna ukuphasa uyiphatha kanje on the other side sifako ke usekhuluma ke noPalisa uyamtshela the way yamtshela ngakhona uTumela ukuthi ngiyasakaza ukuthi aqhubeke nale relationship anayo naye so sizokwazi ukuthi abe noPalisa okay yeke right ke uma ukuthi kwazela ugcina umtshele kanjalo ke and then ngapha isquad sibalindile phela ukuthi bazotshela usefaka ukuthi hey lungisa lento wena le as head boy ithamba ukukhuluma noprincipal umtshela ukuthi asiwafuni wonke lama-rules akhona la and then ubuhle umuva in kwi-apartment kakapelo uphethe nje yonke imithwalo yakhe okay not yonke because eminye isazobuyela kweyilanda and then ke amtshela ukuthi uzoqhubeka ne-podcast yakhe yena yabona nje lento esikole ngakasayingena athi okay ukabela amsupport athi nje yabo nje wena ngefande nge-right wena ne-content yakho nje uzoyakudika up izoba right lapho Tumela yakhompela ukuthi yabona nje uDeclerk nje ufiphathise kweyiboshwa nje ngesambise kwamasosha boka nje kunjalo esikoleni ngathi siboshiwe asikwazi nokukhululeka nje asikwazi nokuba nje ingane ezincane right ne-vibe kulokenza lama-rules nje la wenzayo la and then Mahlatsi uhleli office uyafunda uhleli noprincipal angene kusifako acela ukukhuluma noprincipal athi ngisacela ukukhuluma nawe manero in private athi nje uprincipal no ayikho into ozoyikhuluma la in private khuluma la manje kukhona uMahlatsi ngoba into kumele ngabe uyazenza wena la ngabe uyafunda njengoba Mahlatsi yambo Mahlatsi wenzani la azimamela se ama-students awekho ngalama-rules amasha owenzayo so abahambisani nawo bacela ukuthi ukuthambisa kancane athi nje wena nje ku-matric into engabe ufocus kuyona ukufunda hayi lento le kodwa nje yonke into oyenzayo wena ukuhlangiswa amathanga apalisa ima abafundi befuna ipeace lesikoleni kumele bafolele lama-rules amasha alobe ngitshela ipeace yani le peace bazoyithola ngaphandle hayi la babefuna ipeace abafollow ama-rules then ke uTumelo beno bazama ukufonela ubuhle
ukukhuluma naye umcheck ukuthi right yini ukudla baphendula amadoda ugqoke ishethi ushaya some wine or mocktail watshela ukuthi nje ku-right yena la khona umuntu wakho umphethe kahle kabele umphethe kahle lokufuqa ngemali yabona nje ku-right bangakhathazeki ngaye futhi nje bangalobi imtshela ngedrama yalaphaya esikoleni because yena akasaphuyile. And then ukhathazekile ngoMahlathi uzamkhuluma naye athi Mahlathi yabona nje into yenza uyangiphazamisa la ngiyazama ukufunda sizokuthatha la ngicela ungishiye kancane ngikwazi ukuqhubeka ngifunde mina. Ukhaya benosifako beyirumini yabo bezama-ke behambe becomplaina ngo-principal kanti bazohlangana naye. Hlangana nje naye uthi nje abavule ikhwama uzoyisesha bagoloze bathi nje hayibo awukwazi ukuthi useshe ikhwama zethu asina privacy manje wena usahloniphi ama-rights ethu angeke nje ukwazi ukusesha ikhwama zethu. Adalala into eyenzeka la esikoleni sami eshuwe mina ezokwenzeka lezo ikhama lezo ngizozisesha. Ngifuna ukubona ukuthi anifakeni izinto engadingekile la esikoleni lezi khwama. Then ke ngapho buhlezi busy telling uGabelo nge-idea yakhe ye-podcast nanokuthi ngasabuyela esikoleni uzohlala la endlini athi Gabelo sho ukuthi nje mina njalo uma ngibuya emsebenzini ngizofika nje ngifice wena la endlini right usuphekile athi ubuhle angishongo ukuthi ngiyeke isikole ngizobe yi-housewife ngisho ukuthi ngizofocus kahle kwi-podcast yami yabo. And then ke ukhaya complain ukuthi akasakwazi ukudlala kahle nedisi udiske kulana uhambe ekhuluma nawo wonke umuntu uhambe ekhuluma namantombazane wasuse egroundini yabona nje manje baku-matric they should be enjoying last day yabo kufanele ngabe ngine-vibe athi hayi bolalela la indaba singashaya iphathi athi usifaka iphathi i-too risky kakhulu ngesikwazi ukuyenza athi elalela phela soyenza ngendlela e-right sithola i-private location yabo leyo nto le asifaka yazi ngempela uqinisile asishaye le phathi le jabo sayishaya ke le phathi le. So yeah guys, ilokho kwenzeka le episode. See you on the next recap. Bye.